Ni turenda ku improve facilities ciao niguo mabote ona tumia aria marongithia ciana mabote kuongithia ciana wega in a separate room no te kuria afungwa acio mangi mari na ringi ona atumia acio makomage separate ni undu ciana no ni ciana nini ina miaka 2 kuthinadi na twina twana nginya twa muthenya umwe mithenya 2 twana tunini muno na mangi ona te maciari kwoguo ni turona ati ni wega ku improve nginya infrastructure yao daycare baria mangikoragwo matron magekara makabewa irio na magekarua wega without matekuthina kunja kunyitana na afungwa acio mangi kwoguo ni tukinyiriritie muno ona korwo ni turatugiria maundu ma mufungwa umwe ngondoro imwe na kitanda kimwe mufungwa umwe ngondoro imwe na kitanda kimwe no gu turauga nario kana kamwe na gatanda kamwe ga kana niguo twana tukorwe tu separate na nyina ao na atumia acio mangi no meba kubi na nyina ao yari ni ibinyiriritie muno na ona thaino tukiaragia ni tukoretwe twina judge wa community service orders na judge wa community service orders na rathi around the country akireviewaga cases cia andu aria mena matena mabitia manene tondu na andu acio ni aria matangikorwo me risk to the public tondu angikorwo ni kawanyititwe maybe doina license ya gwika kaundu kana ni kawanyititwe with the wrong place ukiendia indo ciaku thokoni kwoguo andu tacu uka-review cases ciao makauma makarutha kifungo kianja kana maka-serve community service order na ni turauga ati andu acu ni makorwe makivanda miti tondu miti ni onayo ni planting of trees ni kaundu kamwe kabinyiriritwe muno ni undu wa climate change na his excellency president witu ni aturitie na akauga na akabeana directive ati o mundu na kinyiririe bari ari tubote niguo tubote gucokereria maundu ma climate change.